Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Nizan Khan Serchhip Chhim Veng branch oime chuan and member HSLC le HSLC exam teacher HSLC mi som pangale HSLC mi pakwate choi moina hun Lalpuithanga hola an hmang Branch oime Vice President pu thangai zwala kai shwai in khom neya branch president pu lerin tluangan zirlai te lompui na thu soin zirlai te chu jing thau ma turte ni lenga engma thoklova omthin ni tum lo turte phone le ngai zong te thununa om lo turte nakin zela ma ni tan chawanung lova chung kwa le khotlang oime ta na mitangkai ni tum turina fui Chhim Veng branch hian lompui na hi English to Mizo dictionary JF laldai lovasiam an hlanani kumin oime in zirna war kuma kalpui lai anga he hun himman ani sha thei china din thar veng chung le chek nai branch te point zir lai ti cha choi moina hun hi an hmang to bok Vawiin Khan Serchhip Covid-19 Vaccination Center CMO Office vaccine pekchhuah runpui nei le ani Rampuma Covid-19 shidan na pekchhuah chu chakta ka kalpui mek zel ni in Vawiin Khan Serchhip Covid-19 Vaccination Center CMO Office po vaccine hi atho na pekchhuah le ani a online registration ti theilo tan po Aadhaar card kengin olsam takin alak thei to ani Vawiin Serchhip Covid-19 Vaccination Center CMO Office tengin he thuba sei lai thleng hian mi zahni pasari hne na vaccine hi pekchhuah le to ni a tunkar chunga atho ni nan zirtop ni July ni kwa hian pekchhuah le tum ani Nimin Khan Mizoram pumah Covid-19 positive mi zathum pakhat hmuhbelh ani July ni ruksang ni somni pakhat Khan ZMC RT-PCR laboratory Covid-19 positive mi somni pasari hmuchua ani a Chunet laboratory sample test ringa Covid-19 positive hmuchua mi som pakwa an oma rapid antigen test manga Covid-19 positive hmuchua tharmi zahni somthum panga anom thungani Serchhip po shikai to mi zasari somni pahni omin mi zaruk somriat pakhat enkol dam to ani a mithi pathum nei to intuna hian enkol lai mi somthum pariat omin home quarantine mi somthum pakwa an omme kani African Swine Fever ASF avanga Serchhip District-a Vawk chu sang khat aiin atamta a Serchhip-a AH&Vety Department chhinchhiah danin Nimin Khan Serchhip District-a ASF thilen na hmuna Vawk somnga pakhat zet chhinchhiah bel le ani a hengtenen hian Serchhip District-a ASF nga Vawk chu sang khat somthum atlingta ani Nimin Vawk chhinchhiah tharjinga somni panga te hi thenzol khwa amini in thenzol hi khomala ASF wanga Vawk tamna berni to in Vawk zahni somruk pakwa zet athito a chiatlanga Vawk sompali ombel le in Vawk za somni pariat zet athito bokani Nimin ve khan Vawk shile na hmuna Vawk sompanga swat le ni bokin hengtenen hian shile na khosom palia Vawk zanga somli pali zet swat ani to bok heti la hian Nimin Khan Serchhip District chunga khopalia chanshiat lawa Vawk paruk a omle boka hengtenen Serchhip District chung khosom ni pakhata chanshiat lawa Vawk chu za somnga pahni tling to in Vawk somsari pakhat swat ani to bokani Mizoram Governor atan Dr Hari Babu Kambhampati ruat thar ani a Governor thar chungchang hi President Ram Nath Kovind chuan thuchwa siamin India Rama State pali Mizoram Tripura Haryana le Himachal Pradesh Governor te asonani Mizoram State Governor ni Mekpu PS Sridharam Pillai chung Goa Governor ani dona adang State Pathum Tripura Haryana le Himachal Pradesh Governor ni lai theu te post state danga Governor ani levek donani nimina thuchwa in atarlan ang chuan state pali Madhya Pradesh Himachal Pradesh Mizoram le Karnataka ate Governor tharda ani a Mizoram Governor tur Dr Hari Babu Kambhampati Chu Mizoram Governor somni pariat na turani Dr Hari Babu Kambhampati hi Andhra Pradesh State mi le sani in Vishakhapatnam atangin Lok Sabha membera thlantlin aloni to a Andhra Pradesh BJP President te launi to in tun hi Governor ani voi khat na turani heti lai hian sarkar lai puya Union Minister ni lai Thawarchan Gelot po Karnataka Governor atan President in Arwat BJP Shwaitu Magubai Chaganbai Patel chu Madhya Pradesh Governor atan ruatani a BJP Shwaitu Thau Rajendra Vishwanath Arlekkar chu Himachal Pradesh Governor atan ruatani boka Goa Governor atan Mizoram Governor nilai PS Sridharam Pillai ruatani a Haryana Governor nilai Satyadef Narayan Arya chu Tripura Governor atan ruatni im Tripura Governor nilai Ramesh Bais chu Jharkhand Governor atan da ani thunga Himachal Pradesh Governor Bandaru Dattatreya chu Haryana Governor turinda ani bok
June ni somni pakwa sang ni somni pakhata Assam Police ten Mizoram chung Vaireng te bul aitlanga mathar ron la a mizo te huan an ron swa sambaka inben bel na tura malak na an nei hi MZP chuan angai thu takle ti in thu chwa siamin an tarlang hemi chungchanga Mizoram Sarkar malak na po ngun takin MZP chuan angei venjeng an ti a July ni kwa sang ni som ni pakhata New Delhi Mizoram Chief Secretary le Assam Chief Secretary in biak na nei tur po hi Mizoram chunga tanga Assam Police te anin hnudo ma lo chuan thulri ni se ti hi MZP du da na ni an ti Assam Police ten tun hnaya Vaireng te bul aitlanga mathar an ron lak na hi Mizoram chung diktak Bengal Eastern Frontier Regulation BRF 1875 from the ani a BERF 1875 ram ri lo hi Mizo ten Assam state nen ram ri dang kan nei lo ti hi Mizo mi pui din na ani an ti a kan pi le pu ten lu chum ban chum huama an lo sa kwak sa ram ri hum hal hi thang thar te kuta in ngat ani awangin he ram ri hum him ngam lo tu ni hi nam phat san nat lukhial ni in kan nga ya he wang hian hun masalama po BERF 1875 ram ri hum hal tur hian MZP chuan a thei to palo chwa to china thisen hial chuaka malak na po kan lo nei to bokani Mizoram Assam ram ri chungchanga hian ju ni som ni pariat sang ni som ni pakhat khan Delhi Joint Secretary Union Home Ministry nena MZP President Pubi Vanalta na Hovin memorandum thelu ani antibok Mizo mi puite du dan ani ti sha in MNF kai shwai Sarkar Council of Minister meeting po in July ni riat sang ni som pakwa khan FR 1875 ramri hi Mizoram ramri atan pomin thutluk na alo siam to a he hi MZP in lom kan ti rwalin he thutluk na bo zuya ramri hum haltura Sarkar malak na ero achak tok lo anti thu MZP chuan an tarlang tuna Assam Sarkarin mathar an ron lak na le anin kul na mun hi BEFR 1875 ramri chung ani ti Mizoram Sarkar kan sia tirno na chu wangin kan ram chung ron in kul Assam Police te hi arang thei ang bera Mizoram atanga chuak turin MZP chuan Mizoram Sarkar an ngen thu an tarlang kan ram chung atanga Assam Police anin hnudo ma lo chuan Assam Sarkar chu eng levela ma in biak na nei pui lo turin Mizoram Sarkar MZP chuan an nge na Assam Police te hi kan ram chung atanga anin hnuk dok du lo ani chuan nor chuak mai turin Sarkar an phutlat bok ani Vawiin sohma dar som pakhat khan Chief Medical Office Scholarship malak na in Serchhip District-a mek te tan Covid-19 vaccine pe kani Mizoram chunga Covid-19 shileng dar zela a huhova in enkol na mun sang endik na kalpui china ni a District Jail Scholarship po hi shivei omle omlo hi ni July sang ni som ni pakhat khan endik ni in vei tuma an omlovani heng huna omte hian dan pa ngaya vaccine la thei turin Sarkar document poimo nei to lo an china chumi harsat na chu shia in coincide ta registration fel taknen vaccine pek thei dan ruah man sakan ni a vaccination certificate po an siam sak thei don bokani Voina vaccination kalpuina hian vaccination team te chuan district jail hi ahmuna an panchila district jail a thok tu ten lo choi omin vaccination protocol thatak zom chunga kalpui ani tundin hmuna Serchhip district jail a hian jail tang mi somsari pakwa omin mi somsari pasari te hna vaccine first dose pe kan ni a midang patni vaccine pek lo te hi vaccine la to an ni Pu thutlung ro puya Superintendent of Jail chuan Covid-19 shileng laka mitin kan him thei nana Sarkar malak na chulom omati thu asoi Nimin vekhan CMO malak na insai hapui bu chang le bukwan ne ya te vaccination team hian vaccination an local pui to a June ni thum sa ni som ni pakhat engineer khan buk puya mi za som kwa paruk Vaireng te ya mi som li pathum le Bairabia mi zali som panga pe kan ni a Serchhip main center dia kon hola mi sang kha jani som ria te hne na vaccine pek ni bokim he hi Serchhip District-a vaccination site khata vaccine pek tamber chum ani Lunglei DC pu kulathangan malak na in India ram chung mun sanga NGO Foundation Company Corporation te changin CSR kaltlanga mi pui te ta na hlok pui le changkai pui theitur medical lam le kai noi bung ro sang le bar konga mi pui mamo ngai ven chun zom ze lani
Himachal nakal zela medical oxygen for all New Delhi atangin oxygen concentrator pasari athon mantenen cheng nwai sari manhu don belle ani heng oxygen concentrator te hi Vawiin khan lunglei DC office ko zola lunglei DC pu kulathangan A1 lunglei CMO Dr LC liana le atho pui te hnena ahlan ani Covid-19 shileng avanga Mizoram in hun khirle har satak kanton me kara mi pui te ta na man changkai theitur medical bungro sang sang phal takapetu pu Jatin Gupta founding member medical oxygen for all New Delhi baka bungrola khomle Mizoram athon chhuah chungchanga abuai puitu pu Priyang Kishore IS chunga lunglei borsa pu kulathangan A1 lunglei district mi puite ai o in thinlung takin lom thu asoyani India sipai patni chu Pakistan ISI tana en thatu pu ni in man anni Harpreet Singh chicha khwa Amritsar tuna ananna kapos mek le Gurbet Singh punyan khwat tan taran tuna Kargil pos mek te chu Pakistan tana en thlatwa pu ni in manan ni a Director General of Police Dinkar Gupta Sredanin Jalandhar Rural Police SSP Navin Singla kai shwai team te chuan me ni somni pali khan Jackstol Ruchin Ranveer Singh an mana anne na changhian Indian sipai chet veldan inziana document man telani a thu zofia ani nuwa Ranveer Singh hian heng document te hi Harpreet Singh atanga adon ni in asoya anni pahni hi khokhat anni a heng Indian Defence document poimo an rol ru ka changhian sum andong china Harpreet Singh hian hemi atan hian achiam pa se poi Gurbet po ahmin ni in DGP Dinkar Gupta chuan asoi Gurbet Singh hi 121 Infantry Brigade Headquarters Kargil Clark na thokani a Indian sipai document poimo zongzong akhoi theideu veka kumin January atanga me thleng khan document poimo zako chuang an shal man ni in police te chuan an soi Vawiin thleng hian ram chunga petrol le diesel man chuan hniam lam apan hlei theilawa petrol le diesel man chuan san lam pan chhozelin India ram khopui lian zwal som pakhata petrol manin cheng za chuang akai chhovek to ani Diesel man po khopui lian sang sanga hniam lampan theilovin asang chhozela diesel man hniam na ber Chandigarh ta par liter cheng somriat pakwa point pakhat paruk ani lain diesel man to na ber Jaipura chuan cheng somkwa pariat le poise somruk panga par liter ni dai thung National Capital Delhi a petrol par liter cheng za le poise somni pakhat ani lain Bhopala chuan cheng za pariat le poise somnga pahni ani meka Delhi a diesel man cheng somriat pakwa le poise somnga pathumani lain Jaipura chuan cheng somkwa pariat le poise somruk panga ni mek bok Khat Oil International Petroleum Prices sang chho mek renga wang le foreign exchange rates a dollar hlutna aya rupee hlutna hniam chho vezel si awangin ramchunga petrol le diesel man hi asang chhota ni angai ani Indian lemchang thiam masale mingthang Dilip Kumar chu Vawiin khan Mumbai a chen na ina kumsum kwa pariat mi ni in aboral Dilip Kumar hi kumsang khazakwa somni panhi khan Peshawar tuna Pakistan ramchung nita Usuf Khan mingpu ina laupianga movie somruk panga chuanga inlanin ama hi muslimani a Hindi film industry azom nu in Dilip Kumar ti minghi puta ani anupui saira banu po hi actress ve thoni in fa anei lova juni som thung khan athok lama har satna anei wangin damdo ina admit ani a Vawiin jing khan boral ta ani Indian milar tak tak baka Prime Minister Modi point a ui thu hi Twitter lama atar lang nge a ani baka hian Amitabh Bachchan point a ui thu hi atar lang ve bok Nimina Russia khochak lampanga AN26 thlo na bochu mu anita a Russian New Agency in atar landanin achunga chuang passenger somni patni baka thlo na thok mi paruk te chu accident a hian an boral vekani Tarlan to angin he thlo na hi Petropavlo Kamchatsky atanga palana panathlok chuakani a Kamchatka khomar lampanga an thola hian air traffic control ten an bepop theilawa thlona hian chhumzin awanga kong a hmu that theilawa wangin chum atuma tuna an accident na kham hi asutani asoyani passenger boral ta som ni pahni zinga hian Olga Mukireva Palana mayor po atel ni asoi ani bok Friends Club lian Paris Saint-Germain chuan tun lai wingback thar Chaber zingami arka fakimi chu Inter Milan atangin an lei fela kumsang ni somni paruk ni pui thleng dai contract an zia pui
Moroccan fullback mana hian PSG hian Euro maktaduai som sari an senga Euro maktaduai som ruk an pepota H on changin Euro maktaduai som an choibel le bok dona kumnga dai contract an zia puyani Hakimi Real Madrid Academy chua kani akum sang ni som paruka changa sang ni som pasari season kha Real Madrid Castilla B team lama hun manga akum le Real Madrid first team lama lak chovani Real hian kum sang ni som pariat Khan Borussia Dortmund lama kum ni chunga tan lonin Hakimi hi an chuatira ni kum Khan Inter hian Real atangin Euro maktaduai som li sengin an laluta summa mo na awangin kum khat nuwa an shalle ngalani Euro 2020 semi-final game ni akhel masak zoka Italy chuan Spain nei in final an lut Italy le Spain te hi in khelpa ngaya 1-1 na anin ne to ka wangin penalty shootout mangin final lut tur zona ni a shootout ta hian 4-2 in Italy hian ne na changin final a England emo Denmark emo an ma chondon ani he in khel mu nom taka hian goal alut lai ang reng hle a darkar khat an khel vel chia ti in Kiacha chuan nal takin gola peluta minute som ni dang an khelle nu in Alvaro Morata chuan Spain sipur na goal asut vele a hun top thlengin goal alut le to lova extra time khelani Spain in chance anin siam nuala goal ero an chantir thelo thung penalty shootout mangin chakjok zon ani a atopa Italy anvan avane zoka an changta ani Italy van Nizan ati lo the lova kongtin renga Spain ne lo ma se minutes ja som ni chung Italy an changtluan thei shama atopa penalty shootout mang hian ne na an changa tun Sunday lo tura hian Wembley Stadium a final an kheldona zan indar som pahni le achan ve hian England le Denmark te chuan semi final tho ni na an khel ve le donani Copa America semi-final match ni na Argentina le Colombia in khel boruak sang le chang taka minute som ka chungin goal khat ve anin pe a penalty shootout manga chakjok zon ni in Argentina van nei zoka an changa Argentina tan Emi Martinez chuan penalty voi thum ma save final a Brazil nen anin tumang Minute li le ka Lautaro Martinez chuan chance thatak ane la in minute seria Messi siam sakatangin chiang takin Argentina hmuhbelh na pet goal le ngal minute som thum pariata Colombia shot chu Otamendi chuan lo tok pengin goal ban apet pera minute som li panga a Gonzalez head chu Ospina chuan thatakin adan sak bok second half a Colombia chuan an phu angein goal an swal chuaka minute som ruk pahni a Cardona chuan free kick rang taka petin Luis Diaz chuan box chunga alu nuwa angle chep taka changin class takin a pet goal minute som sari panga a Di Maria chuan penalty box pona Ospina abum nuwa Lautaro Martinez tan ball pe in Inter Milan striker hian a morbok adu tui lo deva goal ngei tura ngai ni ma se Davinson Sanchez chuan goal line atangin adang minute som riat pathuma Messi chuan goal ban apet perbok minute som ko chunga goal dang alu bello wangin penalty shootout mangin chakjok zona ni a Colombia chuan pet masa in Juan Cuadrado chuan apet goal nuwa Argentina tan Messi chuan apet goal ve ngala Davinson Sanchez pet chu Martinez chuan a sefa Argentina tan Rodrigo de Paul pet chu a over zribok Yerimina pet chu Emi Martinez chuan a sef le a Leandro Paredes chuan Argentina goal ni na apet goal apalina atam Borja Lautaro Martinez ten an pet goal ve a Colombia tan apet nung ber Cardona pet chu Emi Martinez chuan chef le in Argentina chuan ne na hlutak an changta ani final his Sunday zingdar nga le achan ve a khel tur ani dona South America Commonwealth pui team chaber pahni achal ngam Brazil le Argentina ten an khel don ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e